ɛna kuranfoɔ de adie krataa ɛba bɛsi yɛn sɛ yɛdi ne kunu no a ɔtweda enti yɛmmra mmɛboa enti saa berɛ so ma bɛduru ha sɛbi mpɛduasa deɛ wɔn mo MPP-foɔ abama yie ne ade me maame a ɔwɔ me ɔtɔɔyɛ sɛ John na ɔyɛ MPP General Secretary obedi nansa ɛwɔ me nkyɛn ɛwɔ sɛ kwa asɛm bi ansi na afei deɛ bɛn na ɛba MPP mu ɛno nti mete ɛyi ha nam te a maame de krataa aba me mma ha kora metumi aka sɛ meni hɔ na obiara nim sɛ maba enti ayie no deɛ ɛsɛ sɛ meba ɛna nnora yɛbaeɛ a deɛ di kan koraa wɔn ɛbrɔko yɛn kwan so yɛbɛwura mu aba no ɛna yɛgyina hɔ nsrɛw wɔn brɔko yɛn ɛna m si o saa nkurɔfoɔ yi ɛnyɛ ntia traffic na akye enti mu yɛnsi fam ne yɛnante nkɔ ɛna yɛsi fam ne yɛnante ba ɛyɛ ase yɛbɛwura hɔ na abɔfoɔ bi abɛka kyerɛ me sɛ yɛmma lɔya ɛmma yie n'ase ɛnam sɛ obi a wafiri mu a wo na wobɛdi n'adeɛ no na obi abɛka kyerɛ wo sɛ na yie no ɛnkɔ ase enti afidie na wɔn kɔyɛ enti lɔya wobɛkɔ nnɛ asan akɔkyena biem enti yɛkɔ na yɛdi kan frɛ wɔn party mpanimfoɔ no sɛ meba a wɔn nim meba ɛna yɛwura mu a wɔn kɔboa partyfoɔ mma ano na gye tum sɛ wɔn mfiri kurom ha because na afa bi mu a wɔn mfiri ha na amanyɔfoɔ no wɔahwɛ yi a wɔn bɛkɔ akɔsoa ti we ye general Edu Nketia and na ochechi nsemu 1 week no kikiri si wo 1 week na se between NDC mpanimfo and NPP mpanimfo menka say NPP mpanimfo but NPP sympathizers na omo ewo 1 week na se wa kwatia na ochechi mu no but who say asam de ba unyina one side emra yakwasi Edu Nketia ho na oba amane ya chechiri nsemu ekwan efa so mandisi fo ekọ 1 week na se enkrata ne invitation akunafo ne mpanimfo de bere wo mu anu nti ema omokọ aye na se ene ho nsensem nyina no yebuse MPP fo so se na dan na mu nuano mandisi fo asem atomo na mabere wo mu invitation na mabedu 1 week na se na mu no omo eye sa kikiri se ye Harry na Naboache a national organizer at the NPP. On no enya daje chechiri mu se de kire ye. And it was an attack. Look, they came for this 1 week. For me, they were dressed even inappropriately. I saw the deputy secretary in a certain khaki. It looks like they are not perturbed by the death of our beloved, of our brother. General Ade Akye was just in a certain smock. I saw my brother Yamin in a certain t-shirt. In fact, the candidate himself, he was in a white attire also, white or pink attire. And when General Ade Akye was coming, he was doing the sign. Very, very inappropriate. You saw it. You are coming for the former MP's 1 week observation, and you are rather coming, signaling that there will be a certain death, there will be a certain chaos, and you are doing this. Very inappropriate. They did not attack anybody, they were rather protesting against the inappropriateness of the addressing. For me, it was so bizarre, and I do not understand. Look, recently, the NDC lost, some of their ministers. We went there, a lot of our MPs were there, I was there. We were appropriately dressed. You are coming for a 1 week observation, and chairman is in a certain colored smock, the deputy general secretary in a khaki.
the candidate himself in a white or pink attire, and they are the national chairman doing the sign. What kind of life is this? What kind of attitude is this? They did not attack anybody. They were rather protesting. Yo. Bacho, we the national organizer of MPP. So Henry Nana Boache, Nana B, and yet in Kano. Nti neje se nyeno no mema bi akua donko se nyeno no the late akua donko was nyeno no nti NDC for chechro mu dem ese du nketi awtie nchechemu na no de maye no a ena na bi susu di nchemu abasa atade a na ese NDC for no kra na nye omo ho fama no mami chechirem atade a na ese NDC for no se na nye mu ba 1 week ase tuntum kra na bi ni mu ho wakonsese batakari ampa ya mimi susu ya tadi de ne asante se nenye obi ye wafo what ya me meka keto na meka ye gukuro mpodi ne ya kira asante hobe de o de bi se na ese enu anu za na o munti bi antim ya fi o ba afode di edede kwa police will do na it say te hu wanti na nya we dia ya wonim above say IGP the last test ni wantimi amansumdua ama ho a me de make che akotiafo ani say ye beto aba na wie na politicians bi jam ho no kre mo masumdua ama won mo hia mo se mo be na se mo rihye bi pra na o be no kwa ye mo they say papa omu ye ya omu jam ho akọ enti masumdua ama kra as a point mo na mo ti krom ono mo ware mo ho mo twetwe mpena asem to a wadamfo bi kojawo asore we wasore ba mo ba fode a masumdua no mo ma no ho hia mo ncha abato no kwa politician bi wo no ma enya abato ya nka krom okran ko nsi woda advice this morning say asumdie wo akotia ne ho hia mo nche bebrebe omoko achepane omoko nipa be pra wara omoja hoko omoko aya waso bibibo na isi ho no omoja hoko nipa pra enti se mo so mehwe na matama positions no de aha bia ba mo yo moja hoko a mo na we are going to next year wounds elections ditina mo nsori ntia basabasa bia amanyoni bia de bo bia mo nkuntia na mo nyama asumdie no yeto ba ni wi a life will still go on after 2nd September 2025 by election. Obrano and I say life will go on. And you go so bra mo amutu mugala say mo amoye mudumedie mo nyina you continue doing it. And the mon drama ba wey e ma afa bibi besi na insecurity e ba sa manu aduane mo na sebe e be twintwa na se bobo mo ntimo mo fa aboso mo masin se mo ba ko etia basa basa bi na mo drama amoyoni bia medada mo baburu bia se onkoya basa basa na boni bi mi na kira asumdie no you should keep it before during after the elections mate obake akwaba asante akwaba ile de oba meka se asante obake mo na mo ya jinsem zu ni ya jinsem zu say no na aka go back ekran ko biante 190 ye ko ha wo ma de ne so ti minister no obi obeye de aboa wonye ade bi abeka be significant e be kai no sebe enya akwa ba be free hui ana ewo hui no na oyi free hu a e be ka se kwa me nkroma mozelio mo sam friend say den de uduro no mo a ayi ni nyina ya akwa ba mi wa sinkran for asase so Kotoka International Airport esinkran for asase so esu uduro ani atworotwi akwa ba ene wezo ena abo wa bra enkranfo kasa ba kokra enim ade na o matra Kotoka International Airport Debi ade we me say edited o onye no kra Debi ya nyanyi ntumpa me bo ha me nya sure say omde bo ho da be nura na se ne sa na o mo chirim ya woni he sa akwa aba na ye twere agu airport yeah it has been there more than all these years. Oh yes ama sabe emofo aba ha nyina they have come to know akwa aba me na for mofo akwa aba ama kam na ye omode mitie Bill Clinton emro ba Ghana in 1998 na o address Ghana parliament no owie o kan nsem nyina wi o se nananom mechiamu na umabwaje so ye na umubwaje so sani ade o say you've really showed me what akwaba really means so like I didn't hear akwa we ya dia ebe weti your time e wo ho we no mo se mo ntimfiri o na mo fa obaka mo ho
Yeah, over can anything. Aya kwaba. Welcome. Ah say minister we nya abotre. So obi na any video sebi. Ontonobo. Obi na epia na tiko say koyi. Oye nkrani na this year e almost this raba betu nanim. Ahemfo. Nye nkranfo no. Ahemfo. Ah? Nkranfo be ya. Enye nkranfo mo tinkran. Ana ma be ka kire ni say. Who say akra capital? Capital no ya owo niam bi a twa omani nyina aka omana bomu. Once waji atum say yes. Obey capital no. Fashion otirim say you lose a lot of things. Yes. And obasa so benefiting niam bebre. Niam pia ni nkran nye senya ho na capital a. Enka mo sanka yes. Akwa bebre ayeye ni nkran senya capital a. Enka munya ne sa o. Ija chanyi se koso ada region yesu. Enya bie no. Because am ya capital. Yeah. Enti adia ebe ma ye distinctive say ye Ghanaians. Yeah. Bias akwaba senke obake no ya can over the years na ka 2 3 ma. Yanke ye nka ye obi ampo nka say ye nyinfo nka fofofo nsamra. Akwaba ne aka ma to amanfo trim. Enti capital no de mo ba hwe ne ma papa pi na mo banya ne ma papa pi so. Na sabio Kumasi finance asanifo ne accounts gun kan. Ebo man kan ya pagyi. Eno so e. So unti omu nyeme bi omu so sana na ba ko hini jan sports stadium ye hu ye so omu ye ya na omu yi ohini jan e for na ba be Accra sports stadium omu na Accra sports stadium no sebe Ghana aje World Cup and 17 no ya hosu bi and ade na ekoso it's about nyeme bi o wa mma ye gosi ya tam ho esa na the unity and nyema ye kan ye bom as o ma no there some because me kada say sebe me ya santino me ti say sebe obi onya santini kan twi pa na me ya mache me because ya e pasa na twi kasa no wa hwe a wonu obi di nko won timi nka kukoma sem bia o se wo mu babi emu odu wan ka kasa ko bi pa se o de beto si asem na nipa no de o kan bia wote ase mu fi se mo dane mo no kakra no maka mu krom kasa se kasa no so no so te on ndi be de this o head abubu babi a ide na nam so ka kire ye o mo so nte anya sa because the emare ho no se yemnya no maba Asante region hey omo tim dam kata ono mo ka omo krum kasa che omo ba yente hwe enso mo di omo ba no de akasa ma che no de kasa ye ka bia no omo ti bia enti nyese pe ye pe na gas se bia so ye pe ni se obi e ka krum kasa yenti mi kan ehunta but kasa na be kasa obi e ni che ho abe Ghana nyina kasa wuntimi kasa ese wokọ Northern region Tamale wa boko twi kasa wo Cote d'Ivoire ye kabi outside Ghana enti kasa no nye sebe wo ba yi akwaba na free wona be ma Asante kasa no sebe o free Ghana na sebe bia e be ka Ghana hanko it's everywhere na akwaba na ya Asante twi wo say akwaba na ya Asante twi me nim say but beti ma ye say akwaba ye de so nyomo kase akwaba welcome akwaba welcome we zolo akwaba se no nyina ye akwaba no translation or the yes other countries other language you know ya me de mekano pe se minister no onto ne boase na we okoyi bo ho wie kwa na Accra o kai se mre bi ayi gamanche so kofa o status ade we ya say on the omufi say Greater Accra region yense sedi no yenye ne Ga Adangbe region o start a conversation we ya am on so me kai na is president former president Kufuor time and I say president Kufuor time and I say president Mills time there san komo we ya sa by so omufi say Greater Accra no wo omum menchedan identify omo itinki yenye no Ga Adangbe region. Yeah. Emma womu. Me ba region name no. Apart from say maybe the Ashanti region. Most of the regions in Dino Crown and then the cardinal points no like west, east, Sanem and Yamano. Say eastern region no. What can eastern region say? Epuye and Epuye. Western. Atoye. And a central region. Now we are Ghana map now, baby. A central region power. Are you really at the center of Ghana? David. Oh, say a person rename of our regions now. It could be collective and yet be a greater account. Yes. Because what can eastern region? Now eastern region, okay, maybe a one over the eastern part of Ghana. Oh, baby say voter region. Voter region, mum and KB be eastern. What I say.
but voter for no almost the oma kasa na say the voter lake and they identify the region. Normally we say Asante eba constituency district any region naming ye pe adie bia ase eye monumental eye adie ase ye betimi eka mo ententen of head ebia oka okokumasi a ede ne bout ni manase bia okọ Asante region ede ne bout me bia utumfo menchia those things comes off head ebia okọ your friend is a voter regional like okay the voter lake so ni sane maniema no sane maniema na bana fe na omode o he constituencies a ebia better say your constituency bit say your friend is say Ablekuma but Ablekuma no your other areas communities bebre ewum what I say Ablekuma nti say be ka Bantama constituency Bantama wom suntura so ho so what I say Abrepo so bosen ni nyina wo back omunyina adoato omunyina agi atum so okay ye for Bantama identifying as the constituency ko nhia so patase santase ahojo daban de nhia so constituency so but ahojo nhia so nsi aka ahojo nhia so keni emfa nhia so ento so nti yesa me trust name we no ye pa ebeti matrase na ye the predominantly tribes and I say tribe in the total regions in so yeah there's also your omo friend say the smaller ones no so bi o no omo so ne bia omo so omo ho odene but I mean omo suade but predominant was because you have nyame ampata ebedu ba bi o benya the smaller one no wo ade bia eye soronko ye de to so a eyeye na no so akofa problem aba Okabroje US for instance, almost state no. Almost the cardinal points of East and West, Ohio, Illinois, Massachusetts, because the partner chichi crony diom and one out of our basin. Then the regions here, Caucasia, Eastern region, Western region, Northern region, Central region. But not the same to your Bono region. Your Bono region. You are half a region. Your net can the Bono half. And the achieve. And you know, you bet to me, but it shouldn't be like say be a guy. Say and yen na teacher region said but still our back jam de me make we ye gamanche asem no kan yenti no to the Ghana. Your Excellency, I'm sure that you are mindful of our desire to change the name of the Greater Accra region to the Ghana region so that they can teach the Ghana language. For Greater Accra name to be changed to Ghana with respect, Niga, that one is not your responsibility, it is my responsibility. To we nkomo na make say gamanche ko pija san komo we by President Akufo-Addo time na President Akufo-Addo kind say we di osre no Niga we di meme dwuma nti e behwe ne di ho nkobo President Akufo-Addo so na yire yenkrani o ye de sekan zo hu nti me dem fi say enema ni bi nkomo ni bi wo hono mu a eya yensa so hwe timing of nkomo na ye kwa akofade aba no Asante si eti ha sei yes ye onema ni bi wono mu a nkomo we nya bi a nkomo bi a ede ntokwa ne ho ahwan eba but eti ha sei boko nkomo e bi start sei ya ena kikiri de bae yeti ha from enra ede ba nyina solar tuna kaba constituency on Savannah region wahun de eboboba yeti ha ene nkomo bia start domani Asante ene ade saa yede agura sa ko page afoforo de ba na gradually ase oman no unity yetia na say yete obia be sore so say ne so no na fe bedu ba bi Ghana na ni obiemo Ghana na ni obio so mo inti yesre ye the political class no say we a minister, yes, Greater Accra regional minister, but Greater Accra now what ho no na we regional minister no. There are other indigenes our multi region nimo our ma contribute to positively to the development of your region. So into your best say Ashanti region. And Asante region. Uni teacher Safo Kantanka Mudin komo beka cho say no kana Asante.
Asante region. So who? But spelling no, yeah, Asante. No, so who? I question nkoko ne one spelling see. Nina doesn't add up. Brody be a sham when me come say no buza me say. Within the same say Asante. Asante? Nam say yes. What's about all these places called Asante nam say Jawa say na. What should you want to do in Asante difference community say. So, you know, Adia is part of us. Matia Asante, mami ma ba kwa ba na fe yentwa so emfa influence nti ba dompe ba kase ba onanu aye yebo legeni nyina betretrene kama ama bibi aye fine MC ma chen na ho ye nyankopon se wa o sise minya na ho ye na o tie duro ne se wo be yare aseto giwa mo mami tie wa no pe ye yo boga nyankopon enkoso na wo nhia ne anopai ye de ncha kase ebe free Dr. Baho e de ama yahwefo yetiefo enyina da nyina se nyankopon ya adom e de dadwada se edom ye nia esa se din ye adwada na nipa dwodwo no nanso yade ama nipa bi bobena no enu nti ne abetena se ne ebe kire kwan no trodo no amwa hunu se yade we ye titimi yade we ye kami ye wa doctor bi asesi a wa bagana ne wiase nyina se wode abibidro ana esa yade no amana contentem ama ho ato edi a wo behwa amana ba utrim eye ba heba hospital echamfo ba nyarwa nyina bedwane yan ane yade ahaban etu yade ase yan na ahaban ekasa yan yete na bebuo mu enti na anopa ya mini wudi nkomo yi se ye nipadua no yade na adokoro wa hye ne so se ba bia wasa wodi wani kire eye ba heba hospital e woni ayaresabia yade abibidro enetu yade ase sabe se ye sensene yade aso de kai da bi yenye sa da ensin so da yade ahaban ni tu yade na se pagya yade na firi nipadua nim ato yade na kona koto baabi ama wanya unipadua na wonso de adi awrusie ade adi akodie ade aye adwuma ama unipadua enso enho ato no eti anopai wadaro ma baje Dr. Ba ye number ye didi dwuma ewo ya so ye wo na afi wodi wani akire ho emira me no wo kase na afi na Dr. Ba trans wo kumase atonso agui na wakohia no ama yetu yade afiri so number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and 0244 and 0244 08 34 82 0244 08 34 82 madam ma obetimi afra number is here na fe wa shase aka wo yade ne de woni padua ni ma kire yen na fe ya ma waba se wo re Dr. Ba mena me no wo kasa kumase baabi a ye won eye kumase atonsu agogo aban hospital ni si atonsu agoye government hospital no nachi ane ye won na so de o si hospital nanimu a busa nipa bi a wo se wo re Dr. Ba wo re chamfo ba wo re nyarwa nyina bedwane nipa be so wonsa na o de waba ya so ye ho na ya hwe anopai enkrafo nzu ntie ne yesesa wo re Dr. Ba ye was Painters Road 18 Junction ne so ehwa wusia eno so busa se o re Dr. Ba obi owo bia ebe kire ama won so waba ama yahwe ama wo yade afiri wo so dani dan nyina ya na ye ka kire se yen eye dawubo ane ebo nipa dawura ye bo no so enye sika ho dawuro da bi we eya yaresabia ho dawuro ye bo dawuro na mo wate ase se yade e bia wo de chinchina bere wanante abere no enipa bi wo sa wo yade ne ho aduro ebe kontema ma ho ato enunti na dani dan nyina betra fidie so ka kire wo se fa wo yade wo nipadua no beda Dr. Ba ne yemfa haban sa wo yade enti wo ba ya so ye wa yade duwa bebre ye hwa wo ho ade bi e change wo nipadua no ma ye friend yade bia no oba Dr. Ba wa ubenya ho aduro ama yade no afiri wo so ntem enunti Dr. Ba nyansam ni nim die mu no yemfa aduro bia enko pharmacy na drugstore bia esan say yade bebre esese enti se wa hwe yade na aye won wo de be hwe yade atomasi akoto ho aduro na fe wote wo sa na aduro no ntimi hwe enu no wa hwe be me koto aduro we amwami o na nso unya ncheke yade kura sebi wo nipadua nimu awokoto ho aduro enti Dr. Ba se wo ba ye die mfidie ni hwe nipadua nimu nyina na fidie na yi yade na beto ye table no so sepim na fe ye hu yade kro ye nya hu ya ene aduro die ye ni ne na
ne akofa saa aduro no ade abɛhyɛ wo nipadua no nipadua mu ama wo na afei ayi yadeɛ no afiri hɔ enti da bia wote yanka de nipa bebre nim ɛyɛ baa dompe baa kasa baa sasabro baa michepe baa majonku ɛno ɛna nipa bebre di nim Dr. Baa ɛyɛ die ntia yɛ wo ho aduro a kyɛ sɛ wo bi paa sɛ anɔpɛ yɛ sɛ wanya nkwanhyia na wate ahwe bi ama ne dompe mu abu na wodi bedru Dr. Baa on prempre am no wo kasa ya na ni da so aba ɛkyɛ sɛ yɛ wa ahoma bi ɛyɛ wa ahaban bi a nyankopɔn de dom Dr. Baa asa ahaban ne to dompe to akasɛ etieto wo dompe so a sɛ dompe na dwiri abubuo atete ni nyanza obetimi de dompe na bɛdan Dr. Baa ho ahaban ne to so a ahaban na hyɛ ase twetwe dompe no na transfer kosi ba bia na wo sɛ dompe kuro kosie enti ahaban ne to so a na twetwe dompe na de akosie ni enti Dr. Baa de na haban atu dompe so ama wo dompe to a enne hye ne so sɛ edem die bia ni ho sɛ Dr. Baa to wo dompe na so wo kwa wo kan wom ebi nsi da sɛ Dr. Baa to wo dompe ni ase wato wo dompe wutimi mfa dompe ne onsa na sɛ wo nan ne nyere ebi nsi da Dr. Baa to wo dompe a wo ni dem wo ye kyese wo ye free wo nipadua nim ama hu sɛ asakra wo nya nkwanhyia da ɛno ɛyɛ Dr. Baa ye dwumadi a ye die enti na no pai ebi a wo ba bi wo nua bi o papa bi o maame bi ni dompe mu abu ebi okwate hwi nwuram ebi okwate hwi fie ebi aka bi na de ne kɔhwe ho enye wadwene sɛ oh we di oyoledi wanya 80 years wanya 90 years wanya 70 enti ne ka sɛ ntimi ntoa da bi da Dr. Baa ka sɛ aduro no ɛtoa obia sɛ nipa ne yakwala sɛ nipa ne yapani ɛtoa obia enti obia na nopai utie me a wo pɛ sɛ oba Dr. Baa no sɛ ye wudompe no ka sɛ ana sabi emu abu a fabla Dr. Baa na yɛntoa ne ntam yenyi dem die bia mfiri hɔ na wo so wasomonyo ɛna no pa me ni wudi nkɔmɔ na me ka kyɛ wo sɛ wo na na ma me na da bia osɔre o se ne nkasɛm ya ne ya mutifia mo de mo aka ana yenyini ana ma me yenyini me se ebi nya 150 years enti 150 no sɛ da bia ni dompe mu ya ne ya saa enti ko betimi atena asase so ɛnyɛ no korɛ o ma me no onwu mfiri wiase ne de aduro ho e wo Dr. Baa wa ebetimi ama ni dompe na mu hwe no ne nkasa na mu hwe no na akɔ fi sɛ wa hwe ne na akasa nyini na ade ba che nyini bia no 80 years nti ode ya wo sɛ kosi 100 ana odi kosi tam anyankopɔ beto ne nsa afre no ɛnyɛ no korɛ enti Dr. Baa say sorry enti Dr. Baa say fa wo dompe no kasa na wo ma me wo papa emu ye ni twitwitwiri sasabro na etiti ni dompe etiti ne kasa no enne anope ami ni wudi nkomai rheumatism ana akyekere wo maame bi akyekere wo papa bi akyekere wo busuani bi akyekere wo ba bi a fa ne bra Dr. Baa ho na afi yehwe no ema sa na aposo ni nipadua mu nkasa ye ne ya no emfiri ne so anopa obi wo ho a otwa ne ho ntwa opagya ne nsa mpagya oto ne konwanto kyesa de o kan ne se ni nipadua mu nyina tutu no ni nyina wo ba Dr. Baa wa ye behwe ama ho ato obi ode ne nasi fom a na aka wo no obi na dwonku eye ne hibon no arewe amene otia fom kra na eye ne ya ene obi adwonku nti amena bubu agu fom ene obi adwonku nti amani ntimi kra nsole nante a eni da so ho se na no pa amene wudi nkomai wachina bre wanante abre nanso bofo bi aba wo so wo firi wo yade mu a ni didi echamfo ba ni didi nyarwa nyina bedwane enti wo hibon wa dwonku na ya wo ya sabe wo dia chinchina bre wonum re ko twi ko bre man efa wiase nyina nanso ho nto wo no eni da so ho se obi a ne hibon ye ne ya na dwonku ye ne ya no ni nyina ye dompe enti ye bodompe din a na de wani kira Dr. Baa echamfo ba enyarwa nyina bedwane wo ne ahwew ama wo dompe na ye wo hibon no ni nyina ho adwo sefom obi ni kotodwe ye ne ya otiafo mo ntia ena me ni wudi nkomoi obi ne maame ne papa kotodwe nti ama omo akadam mo ama omo anchini wiase nyina nanso ani da so o se wo maame ne wo papa enne yade wo kotodwem na age omo aboso a wo de ne ba Dr. Baa wa se be se ye ne to asintini ena etwetwe no enu nti wo tena se entra wo gyina ho nyina ni nyina ne ye wo hu nro e wo ho aban a yede bewe nipadua no ama ohawa eka ne kotodwe twetwe ne to asintini ni nyina no ma no bre ni nyina no oba Dr. Baa wa ye beyi ni nyina firi nipadua nim
ama nipadua anya no fa hodie eno obi ko okata so wa na wo san sa de no ana osemachi bramo kase ye me ya edie bentra ensansa bia no onyankwanhia bi emire bi atwamu ebi okotehwe ema woso noma ema ni kosi ni mu ebi so anempa bi ne noma bi oye ena akofa yade abre na chi a eno so omra Dr. Baaso eyo na fe yehwe no ema ni dompe na wona chi no emfiri ne ho na ne ho nto no sisi yade afo nsole no muntu Amerika emra Dr. Baaho edie bentra ye wo habai wa adura ebeboa ama ni sisi yade no ni nyina akọ enti na anopai obi ani waste anani sisi ya ni ya omra Dr. Baaho misi wunua bi abodam eya adwumu hawa ma me fa ne bra Dr. Baaho etwere yade a edi nipa bebrenya anu odro Dr. Baaho afi osa yamkura etiti nipa bebre enwo odro Dr. Baaho afi diabetes asichire yade a agye nkrofo nipadua afa no eno so ba Dr. Baaho a enwo odro ho kompo yade etiti nkrofo bebre eno so ho aduro ewo Dr. Baaho hania ne nkwe a agi nipa bebre aboso no eno so ba Dr. Baaho a eni da so ho se ade abibiduro ebesa wo yade ama hania ne nkwe ni nyina afiri wo so empanimfo se bia so pa we encha asem die ye ka chewa ne se bomode fa Dr. Baaho number no na se ye yade ene wo nipaduanum ana apese wutu ase ade abibiduro a na afi wafre amiyenso ahwew ama sa yade no every so your number no is 0244 988 004 0244 988 004 and 0244 and 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Wadama Dr. Baaho Kumasi Atonso Agwaba Hospital nachi ana nkranso ye was Pinterest Road 18 junction enne anopa ye din komawie da bia me catch us ayare sabia de sabi ye fa no ba bi ba kopɛ eno ane ba nyame oh so me da se enti ma na nye ntientia e wo ba ho na onhwe entoto bibia enfama kama so ho na bibia enya correct dompeni de sa frechie sebu sa to de afa ho obehwe de amount afi ma men kota bita ho menim se na health screening no eginam sesei abawie ye mebo a mo se obi oba ye bia soso no ode anigye ena ekofie ma menin komo kakrai emfemfri tabita ho ma mentie o Pacho me de inchia ema mitie fo ene mashefo nyina efita beta clinic. Upeta beta clinic echi akwan ayewo ahodo da ban Cindy's Junction ewo Kumasi. Okwa akra ayewo Medina Fire Food Bridge asiewo ena okọ Suyane ayewo New Doma Road Pastoral Junction. Okwa takrade ayewo Airport Trade opposite police quarters eho ena obenwu tabita clinic. Ope ye numbers a yedidi ejumedia 0530 0530 38 78 12 0530 38 78 12 Tabita clinic ejumedia tichipa yedi yehwe prostate ni yare bia abahu bia wo de Tabita clinic aye behwa mo any diabetes sugar ni yare na akosru bebe wo de chinchin na wonya anu edro no de Tabita clinic aye behwe ama ende anope ye no ba betwetwe apomuden enkomo afa wo rapes ho empem bebe ni kofo bebe complaining about rapes pain a omu nim baby a every buy eno ena ende anope ye beka enho asem obi ka se ni rape eye ne ya impempi no eya se ye peja enwoma emodo a etimi ede sa rape pain ede ba ena rape no so ye wo cartilage bia join joint no ema ni eye together se sa cartilage no eye inflamed da etimi de sa rape pain no edeba ena sa wunya accident a fracture kakra eba wo rapes no ho a eno so wutimi yede enya sa rib pain no ena se wunya lungs clots black clots egada ewo sa lungs ni mu a eno so wutimi ma wo yede
wonya saa repain no enti saa nyoma ya mabebo sui se wotai enya wo saa eha no ma wotimi ede enya repain ena ye sitting position so etimi eka ema yesi enya ede repain na ye ede ye ka no enti nos anope saa nkomotwitwi ena Tabita clinic eno aide aba bedu hu nkomo se wo saa repain bia ewo wo rudie ma wotimi de Tabita clinic na aide na ya hwe ama enye eno nkwa ena ye hwe ya rabitisa hypertension yare bia silent killer ebi owo si nani so nukusukusu ni tita edwa no na wakọ check wo pressure impempi na ye pressure no na ede ebo kokọ infections bia adokro se bia nso bi fita nso bi everywhere ase epie nka bone ede ewo ma de bedan Tabita clinic ye behwa mo so wo hepatitis B wo de Tabita clinic ye behwe ede ama oba ne berma omaware omope awo a omunya nyaye no wo de Tabita clinic ye behwe ede ama nyama kike se wo sa hawe bia wo de bedan Tabita clinic ye behwe ede ama wo Tabita clinic ye cha kwan ye wo ahodo da ban Cindy Junction woko Accra ye wo Medina Fire Food Bridge ase wo na woko Sianu say wo New Doma Road Pastoria Junction na woko Takrade ye wo Airport Road opposite police quarters eho na ubehu Tabita clinic wo pay number say didi edwumedi a 0530 530 38 78 12 0530 38 78 12 medametie fo ene mahwefo nyina se and we na Tabita clinic ya dey everywhere in the anope yo yeda se enti Tabita fo na yeti wonomo enkanomo wa hojo daban Cindy's Junction wa fo ni kire honomo eba ni infections ne ho pempana wade a womo ebehwe ede amount kanjine na je drinking water ye no nom medical catch we say ni pedua no mu zoom lion a he efini nyina weekendi boys mo wiwi bi mo didi nuane ni bia no nom bia ne ade a onya kanjine na obogusu a a class and your money in the free anymore. The beer no I fresh, the beer na okoba very strong and healthy. Fresh 0241449191 0241449191 and 0507379474 0507379474. Me call man so na mene Henry Nana Boache Dodona friend Nana B, the national organizer of MPP Akwakudi Nkomo. Nana, good morning. Good morning, oh. Nana, who ye? Idiom from Adaruma or the Enswatche. Ye de radiasi. Na Akweti Aboko de. Oh, Nyami Adaruma. Akweti Aboko, your bumpire say, Nyami Beto and Super Ediogu. Media eating us. Ya te se NDC munuano NDC for complaining say one or mobile skumi 1 week ase hunhuna ni apopo ase by election no NPP ase hunhuna bi na mode kom adenti anana. Oh anya no kre nyete ne se omoba yi ase ni ni se omoba yi bi se omone yen e ba bisu ana omone yen ba bidi arepo wohwe omafade krampa na ehye somo krampa sebe na nya papa minua Mustafa Gbandi ohye kaki brown bi minua ya min hye cargo bi no hye atade bi a chochu mu blue ne yellow ne green ne ade yewe se no tetia hye batakai kalas bi candidate ko na no ko me hye obi a wo hye white wo hye pink na omode bayi na yewe se din ketia banya ne nsan nam ne minimu maturity and I'm going to protest against nobody attacked them omo anema amoye basa and kofa we see na buy buza for line no crowd drop it be mon frère kuku amamwate na onsa mepe nana bi mami bio pacho mon frère kuku amame na omepe nana bi emma me bio
na mene na eni nkɔmɔ na nka me bebusa ne sɛ so far ɛhɔnom ɛte sɛi na enka yato nkɔmɔ no so line no adrop yenhwehwɛ na bi ɛma yɛn bio for mame ɛma Yas toothpaste na fa twitwi osia no pay Yas toothpaste ɛne ne brushes no na fa twitwi osia no pay Yas toothpaste deɛ ne tie ni ɛma ɔsena hoɔden so ho pai fita kama ɛti wɔnum so ɛma okon timi do aduane edi aduane tene de we Yas toothpaste and ne brush ho asɛm na meka de akyerɛ wo no your Yas total care toothpaste your Yas whitening toothpaste and your Yas herbal toothpaste and your saso brush your de ano den your de ano mre said you esitie bia o se no esitie bia no ubenya na kama saa Yas toothpaste and ne brush no ena yede etwiese na ma yesena hoden yesena pai fita na bibia aye kama ede ama Yas toothpaste ene ne brush enya na odwa so supermarket num ene shops ahodo na wo mpotemo no nyina wo so pe Yas toothpaste ene ne brush no mouse na hoden kama pa yewia yempeska ntu ebotom e odwaben rural bank yekopeska to ebotom e odwaben rural bank de tienie Rural bank so ma yen hihie pi onum se wiase ne nsate enyepe nsate nyina nyepe nti sika no ye wo mo gyina mfinfin ye wo mo wosoro ye wo mo da fom tim ye wo de kyese ene ade akyen de obedi kura hoden ni nyina no Rural bank so wa yen hihie am obia ye wo ahotoso pa fixed deposit eno no yese bia wo bank account bi sika bi dem bank ne kura ne nheda ma interest bia wo ha ne send message say yate hwan yate de sika ne tetea ne ye tetee say sika no Rural bank say fa beto Rural bank fa be ye fixed deposit insi hu bia wo pe bia ye de be ma wo de ba ewi ane ne watena se wo sika ye betima ma unsi hu be 10% boso bia so there be me come pe 15% hom so 15 de yeso ye ntimi me anya ne 13 ana 12 ma na je se modi ano kama sika no so da ho no abri bia wo hia wo sika bia so no okwa wo mo ede wade ebe ma no ne ye frɛ no ahontoso pa fixed deposit ahontoso pa fixed deposit Rural bank no na obapa loan scheme eno no yese bia ye maame no mo amahyehyɛ niema table so mo ahyehyɛ niema o container mu niema isomo ma pampam ntofe biscuit bed sheet sumye hwan de ya motonto ne nansen o pekakra na de akwakofa niema ne bia ka ho o de abo container ne ma na waton ama container ni mo ayefe edi amawa oba sanhyehyɛ wi ana branch sanhyehyɛ wi Rural bank aye edi amawo wo se bra niema bosia de ho dwo so ho na efa koye adwuma no na small and medium enterprises no so ho mososo momra na yebema mo kakra ebia wakra niema bi amana ba begu takra de habo wakra niema bi amana ba begu tema habo wo se wo clear no ne sa niema no a kapre ni honom o atinya to ani ento obi ani mu a Rural bank se to ani ne nto yanim ne bra niema obi we peking crying danwa ne nude nkase kofa na wo fasewa ba ne na bra no media dance ma dabi ye nyene sa peking crying na ye de ma ye branches ne dosun borura branch bia mu ne managers ne nkomo adwoso bonre dwaben etimeti monwe Roman Hill Magazine sipetim pomu fumesha adehyeman eho nyina your branches ho 0271409340 0271409340 and 0208521668 0208521668 we Rural bank na efre wono OCP Ghana Limited the fertilizers papa abedwaso OCP Ghana Limited the fertilizers papa de abedwaso no pay ade achi ye ya akuafo asori a wo mo ekroi chese obia eni age efize ohwenno bae ni se ne yesi boboba no a akokora bedidi akokora mrengu abrewa osusu bedibi abrantie onyekua emmoka wate ana babawa onyekua emmoka OCP Ghana Limited tiase omo fertilizers ni ye papa so hu ebo no so da fom kwani bia timi etobi yo OCP 15 oho yo OCP 10 oho yo OCP TSP oho no mo a baby a tonto agrochemicals ni ema nyina
abusiafo ubenya bi na wato so hu nti frɛ omo 0555909437 0555909437 na yene wo eni enkomo Express Group for so no Express kwan so hu ye do etu kwan na wakwa aburuchiri Express Group so hu ye do etu kwan na wakwa aburuchiri na akwa kusua de akwa ebibia kama so hu country bia pesa wuko bia no na chese okọ na yi RSYD Novigi Studios RSYD kuku na confuse me at the studio ha RSYD Novigi Studios ebusiafo upe bibia about photo upe bibia about picture upe bibia about video enko bibia say RSYD Novigi Studios ebusiafo omo ewo state of the art professionals womo chese videos or pictures ebia or the product bi aba so hu and I say omo correct so hu concept bi na ukotwa video no omutwa video no so mo a picture quality ni very sharp and smarter ebusiafo ko RSYD Novigi Studios na yenhwe emfa emam opese ebia so hu movie bi so hu na movie line no so hu opese ope professionals so hu cameras no ombefa all angles e dia mawa ni nyina RSYD Novigi Studios ye ni nyina e dia mawa kama ye wakra malam hona ena ye wo eni nkomo or sa telephone number see so 0574715778 0574715778 any enkomo so 0574715778 so na omo eniwo edin komo yene Dr. Rashid Tanko computer edin komo yene Dr. Rashid Tanko computer aiding komo ewo ahomano so ehwe akwetia so far say na preparation CCT ma the ruling NDC dog good morning hello Eradi Adom now so boko na so far akwetia eniama te say ho akwetia bibia akoyi o bibia akoyi Akotia Edin is very peaceful. The environment is very peaceful. People, Nipano, Omi are ready. Ombe to Abama NDC, Echina. They are ready to vote for the NDC massively. Echina. But money anu men people for no so complain say mo intimidate to omo wo Akotia. Adentia na mo yesa. Omo boa. Yet you intimidate mono rallies and run rally. Rally no cry. No munipa bebre. They ran to our rally ground and they were dancing together with our people. How can we intimidate people when the group NDC and people no more dancing together? These are this. No press conference, heightening tension, causing confusion all over the place. The place is very peaceful. What they say over there is not what is happening in Akotiao. Okay. Now, so far, into Electoral Commission, any Ghana Police Service, I say about 5,500 police personnel and a war Akotia. So far, arrangement, Electoral Commission, Ghana Police Service Security. Muhune say? Top notch. Papa. Because the whole place is peaceful. They are checking every car. Very behind every Akotia. Almost check it. Almost searching just to make sure that nobody brings in any weapon that will cause confusion on the D-Day, which is tomorrow. So the numbers and also because they brought about 5,000 plus and they have done all the places. They want to cause trouble, cause confusion on you. Is NDC winning Echnana? Hey, with massive look difference in the neighbor and people in Yago.
we will hand them some heavy defeat. Because Nepal not be almost lawyer no. They want to vote for NDC. Because say NDC are by no within 8 months no. So the people are satisfied with our performance. No, we say yebetuma omayade papa omayade yebetuma. And they want development too. If you go and vote for NPP, the only thing you get is press conference. Okay. Now, among forces say NDC elusu Akwatia by election wa. Bechresa say people are gradually losing confidence and interest in abaino ne montoto. Esa na muhuno. How is NDC going to lose this election? In any case, the NDC won the election in 2024. The NPP rigged the election. That's why we went to court. Someone said that's something in your court. Until the MP died. No? And so it's a constituency that we won. And that's why we are back to just take back our seat. Because this time, no rigging election. They are no more in power to do what they used to do. NPP are masters of rigging when they are in power. Now they don't have that thing, that luxury. They can't do it. That's why they have problem with the security. Say security no also no. We are about to know because the security are plenty. They won't allow them to do what they used to do. And in their how mono. But say I'm unfortunate say Akwatia de yenim say a known seater a swingy NPP winning for bear 5 times and this is also about bear 4 so Jaman for who say a constituency a swinging tea bibia betime senyakopon ya adoma nti ebia na nkoye enwiamu but na ebia just as the bia ebia etime swingi na akwa esa na swingi bia and it's winning hand we will hand them some heavy defeat there omo benu say NDC abi when it comes to election matter mate donc de me yenya o yenim say mo yes set up coalition center nomni ade mo yes antoto no me busy papa mate intima menyao why ye bedin komo me so me da se pa buziafo we Dr. Rashid Tanku computer say doctor yi me hu se me nkan se but o de mama me G-Tech for ya no mo chro dia bro ni ade a odobo ekọ from point na se mame Emma honorable akwaba but honorable Canada Japan kwa Akwatia or CMPP for no more money nye den do di besi bia no omuntwa they should defend themselves si ablekuma sa huna na esi ablekuma no da ya hoso we are going to protect every voter in this constituency and make sure say obia casting a vote Abra and Tokwa NCA. We are law abiding party. Ne momno omu bisia yebe twa. Obia nya be mancha obia. Ya mami enyinsa ya bosume nkron. Wa wodi apa okra na ba bosume tu. Adenti na atira mani pada sani esisimu. The mesra mo e brother munya kukudro. Nam kodi line so no bia tunaba santu abani wia me ba e metie munyum ya mo boy osie wuo mo bonesia mo kire se ampa mo kokko na mo nsuro bia e bonom yensa obia megina police station na won hwebi na fe yanhwe mema omso baba tam ballot boxes na akọ a police force me touch na womo ya respect ye bumo na nanu bia bia mo ya wa blekuma no mo ya ye baba mo shoulder di we honorable Kennedy Japan na yete ne kan we mra na chese owa Akwatia na campaign ejina mu eno no anope honorable Ekoko from Po atanase ye honorable Ekoko from Po ye former DC was such a central
abato mpesua so ana secretary central mainstream ho na oye DC so the longest serving DC what I say and oye former NALAC president, a leading member of NDC ofia ha say watena say so and crowd ye say ne insuta for de no mu edi dwuma yo and insuta for na ye no mu edi dwuma ne orabo akwa na ho ye ye de radiase ye de radiase ye de radiase se aso green ene ahweyi ehia sadum no ho na se ahweyi amamu a emwa lokre na ahweyi so ho so a na dom no ene ahweyi no nko aso de intimenye hwe ye de radiase ye de radiase sa aso so na orabo kojo bana hene bedi akon mini kojo o de say mini kojo o de kojo kwajo na kojo me ka kojo ho what's spell is anyamia nso o ye fro kwajo bana hene bedi akon kojo no no ompe le mo ope no kwajo mo mate ase corrupted version of kwajo of okay no okay infantifo de o mo ka kojo okay oka kojo ene ye kan kwajo okay ye de na KW yo we na de mi nsuta fo na asia o nti nsuta fo no onda mi no mo na asia ono so ye former DC of say wo koe no ba ye ho yeah me koe no ba yes okay nti on e be di ni wo faade so hu on e be di ni wo faade wo nsuta kwa my people so hu secretary central honorable ma che na ho ye NDC NDC free so na MPP aba e no koy na bai asa bai ne koy no aba foforo bai no una bai ne una be di na de da bi enka ne sa ese ya ko ya free so a mini asomua edi ma de na bai aba ene wa be di wa de enye na bai na bank yemfa ene wa be di wa de maje so mo mama sha se mfemfro no abo ekoko frimpon ho akwatia amanfo se NDC mu lusu a e kire se Ghana for gradually lose confidence ne mo yi mo friends mo goodwill no gradually ba form honorable sana mo NDC mu huna na na ye lusu nti hu hia kura se make us asem mu lusu akwatia no we are going to win mo be je friend PP for nsem yeah sa na say mo di seat ni mo de ye dey bebrebe mo de ye dey wo ma wa busa se chirimum politics enya sori o nti hu mo brodim so agun politics de unia ni mu hu omo mobo nyamsom de ye obo anipa se dankwa ma na why dey akosra himem politics de ye unya se mampoku no aka na to mu aka no to ba bi ya emudo no sa ansa do be pie no aye de no amtre wa unua pa na se enye pra politics mu pra no enye bone umia no amia ni ye se de be ya hwe papa we mi ni shi ya ba bi se ye can say even registration se de omusi ye na emwa ye kra ye hia ye se pe o sa o nsuta menin go here Casbin okay oye no ye say we try a minute nti wo so mucho moti every o egwetia se aboa no wo kunu a no amia ni no ere o charity preko because wo jaja no so ya wo mu ya wo bikamu a wo ka no na unim the year 2000 wo mo ba power no and I to say baya na omampani for reconciliation committee ni na no me di twa NDC they just say oh my I am popular di ko gida ye former president Rawlings
na just ono kura mpo no aya wo ye ti no ye mia no am obi ahun se ndc ye nye party kura afi no omo kan ndc omo ma power bio so na Nyankopon na amba kwaye in the year 2000 na me candidate ni lose the elections no suta na me free mikro mu atonsu ba de hu na me magum na I no kura se nka me nko na me timu a ka be fa ne sa ne we dey sa bre na me mba sa pra me say na me ma no ye 2 me first born the second born no ni ha ka omo nyira wo ha nko na second born na wo ha medical doctor first born no dey aja o US na me ne me yire timu no ye ba ani ngwa se na ye du ba bia e firi suta na ye du che bi hu ye bon tutu sa na suta me se me kwa ko fa chire ba bi wo mu ni me ka no se de be ya tutu no besusuo na che na hu ti se ye se bi pedu asamani abom enso menye hwe ni gina ya abato sa abato ehu ye miame amwa hu se ye sere emu ha na ye kwa ye bi miame kro mu suta na ndc fo ye kwa ye bi na ye na ndc fo be ye hu ti se de ya ne aboye ho so ade ase na ye de kra ye nye wo mo sa de wo mo ye after 2000 elections it's easy enti se nyame abo ya bayi ye se tutu ye no mayi na nyame boa na se ye gisi we free omo nsam a omo party no se ba bi eda no omo anim se eden omo aka se omo anyire omo ho a enye me na ko frempon na make omo better position a che na Nyankopon aboa na se de amamwo ekoi ye tutu no mayi ka ye nto so sa na eno manko yi na nsoso no ye nkonko yo omo de ni bi se omampani waba na wo de obusuafo atwa ho ahia obi aka bibia o si wo bintie na o ma japade na mo fum so hu sa na o ma no de se ye ne sa ene ye se Ghana fo mbie ko position a ye be bre na me de me bonya me mpa ye se ye ka o mu ntie so ade ase na o mo nya position no ana se o mo waba mu no a sa bre o mu gumban no o mu nya ni yie ma Ghana fo ani nyu o mo ho na se maje no so what you say? Nare o mampani abede chire dada o si 41 aka naipe. Na yeso ya o 56 so e. Yen 56 so ni am bi kamo. 56 die ebo du 41 gra o so de ni aje open na ya kamo. Na wo 56. Pebi ka ho akotiafo otie me. Wo bu nim san DC na wa ba mu. Yesi obonwofo ni die na me yadai. Ehu apaso. No hine baso ni die yei ni papa ti ase sabe wo papa nya wu a wo nyo hine ba bio no kre wo yo hine dada aba na bomofo susu no ko wuram no anya hwea obi amedi wa yawo no kre what ya say na mom unya nam a na ma na ba yo na ye bedi wa yawo na je say why dey wa kum nam no wa cha wie na bi kase a na ma no bedi wa yawo ebi aso mo so enti yen ene ya bai wo ho sanda de tutu no maye nso obi ahu sa ba papa no na de to fom sabi mbradua sa enye se ye de abusuafo twa ehu ahia ye fuma ba japade so ati ase nya sa ho kire yakobo bosia ye ntimi ntua ye ma Ghana nya o man sansani ye wiase nyina ye si Ghana sika aprat sika bia 20 the year 2020 so on Bloomberg near there so bibia se Ghana your currency the worst performing currency in the world enya no ngwa Ghana yen sika some say to the extent to say Ghana nkwa no oman abibrem ha oman yesai I'm say 55 yes sir na ti mamufuo 250 years I'm say 55 one day I know I research by ya na brebi o ha me nyini research obia de e wo ho pa no 65 55 or 65 so what dey here yankwa no oman a ya ye kokko bobusia every mamufuo ho a me kati mamufuo ho a ya yantimi antwi yeah 54 yeah said the number ben intina yes 55 yeah no yeah ti mamufuo we are the domestic death rate the only country in Africa sorry I say Russia will create war on COVID so what you say kata se ne proye
ye ko so no me srese ye nya bisa ye nto aso nya ni ye na Ghana fo nyi entum na kwatiefo tie me omo pempuntuo omo nto abamba nipa ya omo anim so be odi mpuntuo beba enya na me kan o mampani nanado o mampani dada nanado ye koto aba o send off na be wo bi na omo si ye omo nkrofo behwe ayi ni nipa dey friend prime minister ye ba e fense Gabi asaro chire da kon de botofo ni posifo e di da chi o be sa Ghana nyina ye ne dia o be ka sa Ghana nyina ye ba ne memem Anga mbese mi hunu said mi hunu na send off ni na said wo chichi. Oh no, the last time mi hunu ye mra Santehima na watchida na mi hunu. Me see sabre na me ne Casbin mi amako ko kwati na le o. Okay. Okay. Say ya Ghana nyina ya gabidia. Ko si no ko say. Na no mi mani mati so say. Enye yizo. And adane and we say wa mo. It is say mo so na mo ko no memem. Ni ye ko ma mu so ni ye ko ni ye no kuremu o enye du furupe mu enye tirimuodin mu enye hanta mu amanfo said ye see wa blekuma na ni kwan se mo ma bisi bio that violence no sorry nchia me no bi dabi nya no bi nya tirimuodin fo se kwan timami fo di siga ma wa ye ntimi ntua na pension ni afo ni ye sugu so na bi bobra ni adumeu enye no bi na yen tutu no maye yen nya hantan firimu yen nya du furupen firimu yen fa pepe yen nya djuma se de be ya Ghana fo ba gi atumu na amamuo no akoyi ama ye nyina because ankoyi ama wan tutu no maye a nya Ghana fo nko na omo nya enye sabi omo opposition nko na omo betum wo aba mu kura no so ho chiri obi eka obi bia ani nchire ma nyina enti no saa na mesre no okay akotiafo mpuntuo no mope wo mu nim san disi abai na ho na de na meka so mampani dada kan ye ye kwa sen nof ya mekofa agabia asem baye wasi muntu abamba nipa obetimi di mpuntuo abremo sanse ono ena na bai wo ho so ati ase wo mo opoku no yes me opoku na baka ye omde no 2 years aye opoku esika ye di o ede be sam opoku na be di oh yes na so hanye kuma wunti ye ntoma no ma yu chaso poku sika ye di o chaso poku sika ye di so ati ase enye sika sem NDC fo nye sika na ese ye kocheche ne mom ye nka sem man ntoni patrim ye mfa ahobrase enka bibia ya be ya botoye mu na nipa ento abamaye 2000 difference no esunso ensu bia kwanje na na court no na ye nhwe se nyame bo a ye di nkunimu a empuntuo atimi aba ye friends akwatia okay ha mate yebjan fo no abo e ko from Paul na mote no enka no amenko Honorable Banahine ho. Honorable, ese na adane emene mamua. Nti mo nsemo a mo kasa na asi yehunahuna mo na ye the police for 5000 igbeguo sese kura de mate MPP for mo say soja ni bi obeba ho bia no mo ne de because enye soja for police for na ye nim so mo. Ye ne sanka bana anyese. Mo ye ne sanka. Na no na e wa ban mo. Yen za ga anyi se anti mo ye mistake ohun mo ye mfom so na me ye mo wa se bi ni aso otu omofo otu ese kwatia e de ekoso na otu mo fo edisi ba na ni oso mo je free mo nsem enya hwe o za e akwatia na hia MPP kebuzanza ndi la ngamenye ese kwatia ai mo be wi ni omo kwa yi aso kwa me apamo mo kwa yi aso obi afiri mu MPO ofiri mu na ta ne fanfe na bi se na atade e hye se edu nketi anye atade a na hye ya min na nye isi ye ya o man hye tuntum ne se ye ganafo ewu si a nipa firi mu a ye kabo ena no ne esi ye headquarter ya kohwe ase ye esi se ndisi fo ne wo mo me ganafo
obi ko form your command and ko form obetwam and before kwa the way see yiri nipa no ntinya yi ase na woka 2000 someone panic for and for reconciliation na ma nkaka na ba bi aduru ni asame ba na obi ka bi kire no na so wate if you say omampani that Rollins na penso 79 asa ba 81 na sa to aso 19 years abedie enyoma na asiman ni mu no aye nipa kum abasa boni ba nipa tirim nti yetoto ano ne dididi nkomo ne etufu a na so aye den atese ne ba kana no betimi akabo we di tu na bae na akọ na asa bae that time ya anti say no say nkofo sika kakra bi ni ache on ba that time ofuri mu na say onye yi tam wo kan wo say mampani ayi na adodan kwakufu ado na busuanfo atwa no say ni oba yi mampani dada so ya mampani oba de na ehunu na no crowd o mse the girl o mse o the girl kwa ya fana kwa health insurance Debbie o mse Debbie and ni dance bia me so o mse me nkasa me say na ni social media Debbie Debbie social media na ku ho no bebre so o mse the enye no kre enye no kre o me so o mse en na me kasa enye no kre no ndi e ba ye nkofo o mo party fo bebre su o mu su sese appointment na mfa afọ obi ni na fofo so na nye na obi ebo president Mahama Baso na appointment awaye say akati across for the first time presidency you share the communication so 78 million Ghana cedis ono kwa na budget say a whole ministry o na me city se be obi a nka bone na evidence so mo yes nti be se ball asuja no ade be tum na shidan ye ba ye de we ne ntiye che samje mfi mami che samje mfi che anoma okudwato akwati aba election ko mo ni ye die che samje mfi mami ade no no ba bi oka akwati asem che samje mfi mami o $3 chabonte nanu yayo bosume nwatwe mampani ba yi social media for nko da na usuru o ani ya chi wo apart from say bosume nwatwe nkono na yesi mu apart from say ya chichi nkrofo ene nkoda social media for ade bi mu Ghana sika ede ato ho de hia dem dollar eso atie eno mu hui dollar no ede na de dollar so tie ene ma mienu Baumia gold for oil or the buyer to gold no what omo akokan no wiki deputy governor no kokan no eno ne toss mienu sika ya reserve de agu $4 billion o masesa yesika kwa ne pefri IMF na $3 billion o masesa $4 billion na atu agum wodi anu ate se IMF for ne World Bank for aka chom so munyai ntinya djuma bia obi aye bia na den sesen ya bawo ye ne si na before you corrupt na before you say no me say adapa di o me ye nyina ko hwe mu a so oni ni kunu abra bo amabo oni ni kunu abra bo amabo papa no international architect adwuma obetimi aye no e buru se sika no ye mo se da kofa FBI o me ya hwe ni mu National Cathedral ni din trosa na kuwadu be wiesika onyakopa so de na di wiesika etugu amanfo trimu a ehwe mu fa so bi eni so senya sanati meni ne agere haircut no se obi aye na juma no kona ho giemu na o aye business no diske bi akoto ba bi se de hia dem no emfa so omre no din kakra na ban ye adwene Ghana fo ho nti no o don sa akoto so dene die nanso to da eri mu ye de onmo dura nyo sika de atwo sa sembesi a ebetimi die sa to so netimi abo Ghana na no eno mo tigum ne ma dollar no e ba fo na kwatia fo behwe
satro no mudi because see who opposition dey and trouble me calm man for a day because yen kan wachi ye dey to me ma mu ye yin ko da di efre adwuma mu e dey to me ma ko da e pa o mo adwuma na no mo ka say no mu ni class nya no kre they have clients and say omo for the bottom bosu me nwatwe ni ntua ko da naka na ofisi akotia for no bi eni adwuma mu aye ntua mo ka eni o mana na adan ya na yesa na me so ayesu no eto da no efia asem tuntumi nkan ye de boys for club gu kromo nyina yesa om digu a kire se tama na police for nyina so om pa GP no ni so mo bia ni se na da pa ma fo mpe no moso man wo ho na ko fa no ho sisi ai e be deputy so operation enema mulusu election mesi mi ebio dia no kwasia mi ebio sebio mi ebio dia no kwasia nti ye bom paye ye mo ko ye de mo ko so ayede enkeka so mo ko strengthen security mo ko strengthen so mo ye so mo ye so mo ya sumdie beba nipa no freely oba beto na ba owi a no kofie na sumdie abakro nim na ye time no the call near central region there okay Charles Opoku Charles de ye ko ye aseno o ma mo ya ma ayi your friend say general secretary ambejira anya home press conference ye wa ba no mo ye na wa na ebo mandisi aposifo yi mi aye ye wa ba na aposifo mi aye o ka si gabi da be na gabi aya ayi uta kwadu a no yi America gabi da be no aya hanta da otina no ase bi otete uta kwadu a yi America de na gabi ba odi ayi motofo bi na gabi would never do that the only people be required said anim no ne sa na ni fo ya over the period na yam from am tie kan na krofo age atum e kan na krofo age mo bani ba na yi ni special assistant na ho ni na hefo mami ya na no ni na wo se yen kana se ye feze mami de ya ai Jubilee House is it Joyce Boa Muntaria no ai we hwan ya o special o presidential staffer ai hwan ya busu ya ni ya me say bedru hwan be che busu afo ne cousins ya e ba om de adwuma na mo dia ya se da yedin iti omo no mo bure ya so ya dia anyi ntimi nya se be hye man no na e man party for no bu ofu because e man ntingu form no modi na party for bu ofu na o ma ba be se no no ma tie dia ye ja o ma na kom do no sa gidigidi ndia kwa chiafo mu ntie bosu mi nwatwini akufo ado bosu mi nwatwe ni at start face ni high o kan so obeye bosu mi nwatwe 24 hour na wai enu se sa hatami ensuo na ento ya ko ensuta afam place suo to akuafo bre no mo bre mo papu ko boka ni nyina ko akotia ko de la ko yo mo to test of majority of them ho ni pese mu ye bia ti ko munya mamo mo betimi aye mo sisa ne maku ko yase kura na ne ye twani utwani peti akoheba mate enti ne yesere akotia fo mu ntie abanu puntuo ne nkoso le sabe ga ba election de gezisi o mkuruma momo hu nkoso project ye no mapeni ko komisi bo se me hoche ne di pa free mu kasa be ko mo ye project ho omunye ye kasro mu se amamu ni de ndi si ntimi hu na no yeti atro bebre e di enya de besre ho no kan ye party ni gu na ni mewu omo de e ba mate omo de e ba ndu haya kwa ho ye abza for ni din honorable ojo bana hene bedi akon mame emra honorable Empire no boss ye ndi e beba Empire no boss yeso so basa besibu so moso so ebi aba mo die nim Empire no bo Empire ndi nyamintie oh mo the opposition no there on betra che say o man to o no maye dia na say the o mo kon say the o mo kon ya so why o mo say
na se wono ye be kai wo ya no wanya no eno ho de kura wadi no kura kakra o de wadi no kura ho wagye atum se pia ya no wo ye se ba me pese me kama so what ya e pia ya no ye se we ye se yeah ejebo so mu ye o mu se na so wo nya no de ya wo opponent de wo nya no de ya sa na so ye what ya say e dia gotia ye na o se de me ye fene say Gabi o brene ho ase ne ade o so brene ho ase agana fo ni wono na no ne o mo majority dida o ka je ne say o locals wo hin na o busa me o ma me instructions obi a ya wono no oni position bia wo ho no ne o mo majority leader no mo ko ono no ma ne ho ne so o majority leader dey honorable Oseche Mensah so ame obusa nse tumi be no wo aya obemo no instructions so we refi obi a ya ono wo bre no wa me yetiti bi abra ai tie me bra ya wo pie free kan mu no me ya dance na wo gina se no fo bi me ne akoko kwati ne gina ono no nyina hobi na de mi mati fi adure de mi hu ya menka jehwe meni akoko kwati ne gina ono no oni hobi nti no ka se me de menka no ode memma dinachi sa mani ya gani na me di hu ne ye akoko kwati ye ko programs no wo ka wo se ba ku si fo mo no osuoso obeka se Gabi oche da ku si fo mo no wo se behwe matwofo ni positive ne ka se Ghana nyina ye ne me ko no program ne ko akoko kwati wo ka ena me se ko akoko kwati kanipa kro na ya hu se o si Africa mu a na matwofo ni positive di na chi no nti na wu ni hobi mini aba na hin na ni hobi mi de ko frem pod de na me hobi mini ko kwati ne wo nti no de mi hunu ye menka me ma radio so ni TV so enka de mi hunu ye da na me ye bi so da because emfa so obi eni ho a menya firi so na fei ya wo se de yi akwati ho asem ne ye ka no da so ka biem na o ma menka akwati ho asem akwati so no bu sa me ai ye be bo ai Rage Hospital enkomo yi ti we ode be 2 minutes na ye epo nsu kura nsu togum enti epo so onim die enti ya ye pe akwati aka ho a epo nsu togum enti ne ye pe ai akwati ya aka ho se de be ya mo be ye mo bo mo ansa na mbe sori no na mo abre because mu na munya ya anka ne yembe ni tumu mia wo mo pre oh yes ate honorable say we akwati awaje atum say no wasa akofa si the brother pa anyone ho asema ba Ghana fo otiew enu ka ho bi na mu lusu ye hwe be kokro bi so afiase ekuro bi ye frɛ ho ntungum so na ye campaign asoma meka ye bia na branch bi wo he eda mu ho say ye kasa ni nyina no wo che da mu curtains wo ye veranda na o dey ase I say curtains me here me ka bibia wanti me ka branch si da ba sem say pe hwa na branch ni pie e no de to na so mu so what you say e be sin da ye nim ba bia ye sika no nya firi ye wo te ha na wo ka say ni kunu ne bobra no ne ade mo before dem bobra no so Ghana fo nim ni obobra onya sika ene ne ya oba ba mu onya asa sika no wo se ne maame wuye ne onya ye ye de ball ne nso after wo se ne nua wuye wo se ne nua sika after de wo se ne kuma efra brochire ba ene wo di sika ne ba ye ese wo mo ha mate Ghana fo atabi yen kwara ye Rage Hospital honorable banane Rage Hospital say health minister say nipa bia na was a committee ni din komo bia o ni din komo say kromo ya arrangement ntutu ye say necessary o posting issues aba ho o nya o salary ni ade no o ne about 13 countries say din komo yetimi the nurses from Ghana akọhwa momo akọ ye adwuma nti o say de also mo ye bia mo aye de si wo Rage Hospital ho no wana sisi ya brother panti ya mobra wa mwemu hana asebi ya mwandu ko FBI for enyo na asi yenwie akwatia so sade abetum ko sade aba sami jemfi na dimo ye no hefa awotimi di $10,000 che enu ko ma edi o mum ye nko enim
Koto de buje. Me enko ye ni mo. Me hu ne si e. Om so hwan Ralph bi na call. Yes. You see me hu ne nti e discuss asem we. Yes so sem hu so. Nurses ni fees say minister na ni omo ani ni yi. Enye so omo fees say. And then for the studio has say na sem bia call na anye yi. No bia mfo anko court. No bo hwan ni nipa na wura na oba totom twede. These are professionals. Yeah. Na ban bi ba omo for professionalism nya hwe. Anano kra omo anko bia gosi otamale. Omo anka say omo ye retired mra mra adwuma. Obi ye demand. O say hey are omo ko demra. Odi mampeni dada Rollins dey by me. Edru ba bi na June 4 for so omo go chira de chef for demonstration. Na ban bi won for professionalism nya hwe. Wo boy ye okọ boy. Yes so no maso. So obo no born in same say once we didn't say can pay assault. Yes obo nsem na so power di so. Also what time them cry assault. We have no right. Yes so say boy no so. What you say? Bo wan dis ade no obegire mu anu ajafa. MPP ade bo hanu bibia. It is not right. It's not right. So nurse in so anyana dwuma yi a o se mra ne di. The ethics of being a nurse has a man for apply. What yes dipa nkwa ehu hia. Obi e ndimi mfa mra nhyɛ nsɛm. Na wona mo a na so BBTC ye nti na osore na akɔ. Ugidi mbone. Mimi fi se ese mra e wo ha ne mra ye dwuma. Omo na o se ya chichi wo mo. Na social commentators na comedians a omo social media for so. Social media nkora nketen ma pani so mo ese bibia o Ghana ha. Timi dem fi se. Ni abranti an ye no. Entwe ye. Okay. Ni nurse ni ye se no kure. Se na o se mra no because yes evu nipa enkwa. Ansan na e wachiri ya den. Ya hwe. But the health insurance no man so that no so e ka ho. And I think this is not the first time so asem no ati e wo Ghana. Obi obetimi asem be kwakwa ni busuani ama sign bibi. We need to look at the ethics of a human or more. Then the partner see a true so. But we shouldn't allow a man to be almost so. I'm free so much money be a keke. Maybe be a no matter. Also, Mara Honoma, and Mara, a guinea pacrono. No credit. You won't punish a boy now. Say, next in Sudifa, I'm punishing. Send a bear. You see, next a Juma who health workers, Omajuma, who teach an idiot who naturally. Teacher is over punish wa. I don't mind you know. After 15-20 years, 1 plus 1 2 was 2.5. Nti akoda ni nyina no. And then it trims 2.5. Was say na ma. Obi o ka say paddy rice was waji. Paddy rice. Who teacher o onim na the class no o busa paddy rice o onim paddy rice. I can't o mutrim. Mo ko gina ma me no wache hu de bia mo ka no. Wache. To Pia one team say paddy rice. Watch it. For Pani and one who channel. And it takes some time. Yeah. But health workers, their job is very serious, deadly. But Daniel drone to Abia. Now so early dear to another thing which I think the country must look at. Now more your law no. A bit of finding to a muscle. Who was any iron surgery near Jebby? Negligence. Yeah. Fensuoni sin sumane for when we fra after 2 hours or bentema kufie not ninyi na afra. Asem we see a lot of people the almost testimony experience or many of various hospitals. You know about one of the hospitals, I don't want to mention him. Okay. Omuja tawo no de paper yem ba. Oh my goodness. Doctors I was here na nkasa ni pa na mo yes group ni nyina na de mo shemu kakra hard labor. Ni agilances nanke nipa no but we see Ghana for nipa free mu pa ni eja akire di because I guess we mutimi siu of course ke bi endimi nto nipa nkwa no correct but se ma wo awo no na hospital no mo boka kese a next time people be very careful ukọ broche ni ade a enye easy za o Europe in America you can't just negligence ni nipa bi free mu a you be held responsible to me feel say ade na si wo ho no and see you one almost aban nso din. What you say? We are been near the big here. Missing soon to minto. You talk about my boss for a whole chillian, a queer for your mad dog.
ebi kura nye sika aburo na say first ko do 1000 aba microphone to amanfo ni sika $6 aba fam o kwani no nye sika fanto koko ya nanu yo se kwatia fo to kwatia koko ni ho mo se mo di koko ko 7000 mo ba ya mo ntimi atom de 120 100 ena de akoto so kwafo no bofu nti o meto nti ade na akoso boy na nye ni yi nurse for no so society a mo anye ni yi if you say the minister of health no so one the profession no anye ba ko a no mo hunu say wa neglect wo mo a na djuma ye no be di ama no nti obedi minister no then so one here be the worst of all okay in your 4 years or 3 years old and that kra man penin so hwende se din ya ba ho a obaka cha ko home am fa ni ba foforo bi won odi ni ba ko pe se na go nya mi nu obeko ne se omo so omo pe you say also there and na one party for yire no I say get here pedi chief of staff Julius Debra omane nya me fa ne crazy no man so pedi Obane Boamah na ni hu mate I'm going to go from Range Hospital. Nurses, no. If he say minister, then you man nini ye. Okay. Na bed on Ade Boamah be catch the menu is open president Eddie. Apart no nimbi, unim whatsapp. Say the only kind of the ajefo kra omuti okra be ebi kra best. Me yakunu no. Yakunu wa Ade Boamah. E do catch o. Yakunu no. Na patro ho bi Boamah, me say wo dey minister o. Mate. Mo tiefo agedi o kai dia. Tiefo etie no mo hwe no. The edi kai no. Me the course on many anyi ho. Yeah. Many anyi ho. Say the tibia say no be kura nko yi wo hospital ho a say obekọ na nurse for ye adwuma na wani nyi ho na obeye say bia wo attack wo mo wo get physical bia na nya de manage ho na we no ema me kura no madwene me say it's say hospital so no security aye wo no ye bivu na because me baba me second born no ye medical doctor na me pese me bo hospital ni din na omokoko ye internship ni ade wo se nsem a ye sisi wonti ho hospital no omo ahwese security no ombebu vi no se na be ya obi ema me ha obi ewo ai efense hospital ho go nsem a wo se ndanye ade a ye si prekupe ba ko pe wo se tasi wo se no ma bi kosu ye net se nipa na ntia se obo ba ho no mbe atake nurses no any doctors no nti nurses ye hwe ye security. But the person saka bi un say Raf no a yeah binum say wo ye NDC ni Raf no wo me hu say ono akra kasa what say NDC fu asema no de ho agman PP fu asema no de ne what say oh yes there are instances me kai say central market adum blue light hono mo see MPP fu oba hono mo my no so equity minister and ada MPP ma hu no NDC ma hu no MPP me no onye NDC ni Raf no oni minim branch aya wo yes circle me party me founding member of the party yeah baby bi ekobia me ko bi me hu baby aya me nko congress bi engungo hia no hoda make up NDC party congress o me ngongo hia Raf ho baby ada party meeting bi enu amako hia na sieda ena minim branch aya wo nti wono no de mimi ntimi nka se Raf no wo ya NDC ni nti so bi ka won kan ho asem se Raf a ya wakoye bibi e wo rich hospital but won kan se Raf a wo ya NDC ni a ya wakoye bibi na won fa no e mama beta NDC fo Raf no wo ya NDC ni na fei de to so biu se de wo kan no e se emra ya adwuma emra ya adwuma nurses fo no e kwa omo fa so aya omo ya adwuma no wo mo nya ni yie na afei omo mfa ahofama ene pepe ye enya adwuma se de wo kan se ne yonku bi me sabi mpabia me yire oko wo hospital se nyame me second born nyame nko me second born ya meka so medical doctor nyame nko anka ne ba no ka ba wa na o ye be ma sasa advert o say the lawyer ni o mudi me ba lawyer u ba se me nka me ba lawyer na se de me kan honorable Mfino
Infino ba lawyer no oye oba na oni ho ahom kan ti say bia na ni ono na ono de enye because wo yire dada baba bia meko bia na obi abamba na mo say ni nua lawyer ba kono kra be kan ho asem ti o hwan din ai say mi nua na be ai right na osi abra ya omo ho no abra ya ye wo akwada no no so ne mugye to me wife sa wo munye ho hwe enti doctor bi ko hia ho doctor bi ba beto so that time na mo mampon doctor pa ni nyame mfa na kra ni se ono kra wa free mo no say hey na mo titi ho ne mugye to no sa na mo maka bibia nkyere na mo nim so wawu awie mo nim so wawu awie na mo ti ho de na mo ye kai mo fa no ko theater se nyame ena odi doctor no ba ho aka me hwere me anka oh swati ase entino tam kura ya okọ ho no ne ade no odi pani we wo no no opam ne ade enso still ne boje atu no mi so ba ye yi no kura ba fie no e ko be say about 3 months na sabe no kura ye dey ento emma no aha entino well esi nanso ye ka we nyina no ye mfa blame ni nyina man nurses ni doctors ni health professionals yes so as government no bibia say ye say de be your adwuma be koso including even motivation ye hwe say be okay bibia ye hiom bia nya da bia na say di blame ma wo because me be ya make us say oye medical doctor second one asem go say see ye no wunim ni wo kan ono from ono perspective no wo say ye de da bia ye blame health professionals, doctors, nurses. Yes. Now, yeah, I buy no say yeah, said they be more because so. Say be a congestion, and I say nipa na say so mo do so say they be ya we no. Yeah. So what you say? Na ye dey blame ma wo. Ono dey o kan no. Say o tie me a. Yeah. So ahu. Enti ni e famu dey, say ye. Say they be ya da bia no ma be koso. Ni em fa blame emu obi bia. But me dey ade aye koso no. Enya dey ya me soso so kra. Mani nyi sa ade no. Say obi wako hospital na no man ko yie na go attack bi but winim nurse no so wa anya ade say wo na ne nsem obu enso ye hwe mu na nya no kure me say no man mani nyi ho because winim yankopo aye madom the longest serving DC makwakwa na la president BC fo nyina makoye opani but ye wo na ne be program no what is say by no man hin say mo university na me faculty president me ne lawyer ba fo ai I mean who ba bi obi a study wo so ati ase say we no kwafo ade faculty ho na nipa ko be about 3,000 4,000 na ye do so pa ade wo akọ nko na ye nipa but wo ko ye no through first year ni ade ni obi a ete ni wotiti ye to aba ye nyi nipa we se no ni ye hey this ifo bebre ba wo ga na nyina akọ nko na me ye nipa ade ye hwe o ni say me call secondary school lower six no ni ha de ni ye study udu upper six ni ye to aba position nyina first one almost me school prefect na me say eno de me nje because me person me school president almost who me na me say de bi me nje me post me ansa me school president be a house prefect me say a chapel prefect me ka si so enti ni nyina nipa hwe so ahun na ni nyina na ye hwe usu ene oban nurse me ka nurse na se mu wo mu say bia wo mo de wo nsa kam say de me nu kan me ne ya dwene say me my law you know eti menye lawyer but at least my law say the me no man hin nyina dey law sociology na all along no em say munim say me cause mate ni o man Debbie munim say ba ye program dey be ti ya na nsan ko ba fo wu ba ye na ye hu ye pa anytime why ye election kwa me fa so aya me wo na ye kasa no man you see entino say assault so obi udo nsaka ni say ya udi nsaka ni say na say enya de a enya so obepra ana wo mpra sem say de ya udo nsaka no na no it's an assault because unsa no ya wo de kan no wunim bibia ya e wa ha among for the health minister when you say na kosenka boy now at least they should have arrested him
na batoba ye osaso ne sresre chia ne ade me eno na eho no na me said ebia nurse ni so no yes oda hospital all day aban na etua ne medical bills nti se mo se wo mpra ene hospital ho na oda na mutua bills mutua ye dey se bibia anye na no am 4% mo che se ne nsa na o de ato no ho se ne nsem ofri chiw se ne nsem abu no enye no kore but the lady ewo hospital ya admit na aban na etua me medical bill ni ade fancy Mr. Boamah ebia menim bibia ye kan no a he so obi wo kura tie maka story bia ya obi a ya okotu ne se okotu ne se o na oso woni de sin tuo no usuru nti otu tamwa ya dentist no de ade obi tu se no yes so odi wura no mu a na onya shock no wi na in law no your friend bibi say you take your victim as you find him and your principle be your friend or eggshell principle eggshell principle no che say me ujo obi tinu say ke so ati ase ha e bi gura na ni tinu a che say kosua shell so ati ase ti wudi bom no na agwagum afedi aka na mene wawu enti emra say wunu waku no so ati ase enti no e bia bibi fufro na ye na bom ne nsa no anu achichire ne de doctors won na e ka onya me ego ko frepon na me na ne nsa no anu achichire ne de esi mu amu enya me na me ka okay na mo ko doctors na bia bibi fufro bi na ka no de ya no to that hospital e bi kura ehunu anu a ya ye ehunu anu no se de me kan e betimi amara yare matiase ha nti bia me minim but say what the hospital there Mr. Boamah na aka me minim report no all right report no and na Ghana registered nurses and midwives for so na eka say mo se wempra wa anya hwe a lady ne so yes omo na eka so bibinti wait madam ahunu hura pra betumi am obi no cre pa mate o yare enipa na betie hwan obi body mu na Betty ehwan na se nsem abu de se minum yentimi confirm yentimi kire but the only thing na ma Dr. Mahmoud Baumia nyenti amafi no ade minister no say or the nurse for no ba betu kwan agenda 111 papa yi ka so ba obeye the we agenda 111 ne pa health professional wo Ghana nyina who say ona wa kokko ka so say ye kan ne ba medical doctor no say we are na mu blame doctors eni won he video no aso bi ekuto bi nsam abrewa o trinyu no mi hu ba trinyu ni efita ena okuro bi nsam na oko emergency ward ho na sa kikiri ni nyina ekokosemi wa na nsa na ose atwa na nurse ni no me kan say wa clean ena so okona koje card ne bra na afei de ebeto aso ne yento aso nye te ona branche no ne bufu ye wo ese opi abonten ko frɛ ne machofo ene ne ho ahwan ede omo ba ho no mo se omo emekrimi wa nurse ni na yese ono no hwɛ na o cleaning moja ne ade dress kakrama no asusu na ombo no oko no so no nti na me kire say but hospital no so confirm said there was no delay over CCTV videos ne ade a time in there was time obaye anytime a nurse ni hwe no anytime a nurse ni ka chance won koje card mra honorable okofre matofo e de omba no hu ni say delay bi amem was na boy no e be yes ade no tell my MPP for here Ghana for he because of intro ntino o man ho so yemfancy na sports team no sports team enso muntu aso mamenka asamba akope say ubagina radio so na ubagina TV so na ka say Ghana for atronti ene wo moto abade ti awa e che say wo no kura mpo no Ghana for intelligence kura mpo no who abuse say na menka no who underestimate the electorate of Ghana or intelligence the Ghana for the omo hunu de wo ye yes Ghana for the omo hunu ye obi ka ye mate you insuta this year madam ase insuta this year what did you hear insuta sechere ma 24-hour economy why gentlemen madam ase Mr. Sports team so much so now me pacho we the birthday is quick. Happy birthday to Inspector Adwasika of Zongo Police Station and I still saw more happy birthday Rachel Efia Boatma Asare
na your birthday Auntie Pokia Sompa Oma happy birthday. Prophetess Louise Adom Yeboah, founder of Adom B prayer ministry, and your birthday, ma happy birthday. Frank Ladanso aka Bagiasa Mankese, happy birthday. Glorious birthday to Edin Obrempom Boatin of Pilgrims Montessori School. Papa Soma happy birthday. And a happy birthday to Honorable Abubakar Sirik DC for no Southwest District. Yama happy birthday. For the mercy sports team ni sum atwaso e de free hase.